دم باش از سمیها یıldız evderji Kurdish Sinema Talks'a. Kurdish Sinema Talks hewleke ji bo nesandina zêdetir ya sînemaya Kurdistanê. Di vê podcastê de em ê xwe bigihînin hemû beşên Kurdistanê û diasporayê. Em dê çîroka sînemaya Kurdî bi hev re guhdarî bikin. Silav ji hemû guhdaran re em ê îro derhenerekî dîmenê bikin mêvan. Bi xwe xudanê fîlmografiyekê dirêj e, Dilşad Canan. Em navê wî hem di fîlmên Kurdî de dibînin, hem jî yên nêfneteweyî. Silav Dilşad, ez gelekî kêfxweş bûm ku tu îro hatî û bûyî mêvanê bernameya me. Dest pê de tu çawayî, tu baş î? Spas kûn Semiha, ez başim tu çane. Ez ê gelek baş bim. Ez jî başim gelekî spas, ez naxwazim gelek dirêj bikim û direkt dixwazim ez pirsyarên xweş de bikim. Ev bi salên dirêj e tu li ser sînemayê dixebitî derhenerê dînemayî, fotografirî. Tu dikarî biçekî behsa destpêka xwe bikî. Te çawa dest pê kir, te çawa biryar da tu ser dîmenan bixebitî û dawiya dawî te rêyekê bo xwe xêz kir, tu dikarî biçekî behsa vê rêya xweş me re bikî. Belê, rastî ev e nêzîkî 15 sala ez vê şûlê dikim. Wekî min taze dest pê kir û rastî derhenerê dîmenê qet ewdiya min da çi nebûye. Yani min nezanê kanê ez dê vê şûlekê eman ne. Wekî min taze dest pê kir rastî ez derhenerê dîmenan nebîm. Çünkü berê min aslında gel fotoğrafî min dest pê kir vê şûlê. Belê hewlên min gela fîlm yani nav endüstriya film min da şut kirin gala hewlên me hebin wê derê êca pîçek jî behendê car min wek scriptwriter jî şûl kir me hinde proje jî berengî xilas kir ama paşê min dest bikire rastî kamera asistant yani wek kamera asistant me şûl kir nûzikî sê çar salan me berengî şûl kir nûzikî 10 sala jî ez wek focus puller şûl dikim navê endüstriyê nav sinemayê de jî derhenerê dîmenê dikim rastî ama ez hêşta devam dikim yani ez niha yani wek focus puller şûl dikim hêşta rêka me 15 salan rêkek hûrengî bû. Te behs kir te tu gelek şûlan dixebitî lê tu niha tu ji gevereyî gundê Befircanê. Yani li wê derê te karî tu va şola bikî. Te ji wê derê dest pê kiran jî tu çûyî derekê dî tu li cihekê dî bûyî te tu ketî nav vê qadê de. Wekî min fotografê xebitî rastî ez üniversiteyê de bû. Üniversite hinde hevalên me hebûn ew kare dikirin ca hindek wan aktör hebûn nav kamerayê de şût kirin hindek jî asîstan bûn hevalê me hebûn evê min nas dikire belê min şûla fotografî dikir tinê ew dikir ez ca üniversiteyê de jî bû ez bêjim ez şim bêjim bi piçek jî gelvan dest bikire vê şûlê çünkü berê scriptwriterim me gelvan me wek scriptwriter şûl kir me hinde proje jî verengî xilas kirin paşa ez derbas bûme kamerayê rastî wekî ez derbas bûme kamerayê çîroka min yaw sînemayê rastî verengî dest pê kir wek profesyonel ya professional ya dîtir jî min dikir me çend projeyê xilas kir wek scriptwriter an jî min fotografî dikir belê dest pê kir kamera asistant ez verengî nav endüstrî da îdî ez şûl kir rêka me verengî dest bikir ew jî tabii ki du sê hevalên me hebîn me ew nasîn ez verengî nawan da ketim belê wekî tu dest bikire tiştekî wek kamera asistant hin jî muhim nîne wekî tu kamera asistant muhim nîne çünkü navê hiyerarşiyî de tu ya en binî tu Kurd an nîne tu kî derê hatî hin mesele nîne belê wekî tu derbas bi serê gewer colemek êca hingî têde aslında berate wekî tu bine ne belê wekî tu çiya serê rastî ewrek vê derê piçek zor bû me gela şûr kir ez bi hende ez bêjim nawan da ketim heyvê min 15 rojan hinde caran 20 rojan ez nav setê de bûm wekî tu heyvê 15 rojan şûr dikey ona göre tecrübe telgere. Ece behende rastına 15 salanda nove endüstride az hatırlamın ya era
Ve deri doktor. Böyle tabii ki sanayi nevi yani. Bu mu zor bir yani. يعني دول نها gel Türkan şolt gay gel biyaniyan şolt gay tu jolemer ki hati pişkirek ki usa jiya anji çe pişkirek gel ve hatten yani. Nav TVC'ye vekit nav film yani film endüstriya Türkan şultkay. Gel İngilizce ançı meseleleri ne? Bu ançı fark naket kategoride an Türkiye yani. Ançı vekit gel Amerika şultkay fark naket. Gel yedi tercih veren gene. Yedi Avrupa'yı. Bu an hani fark naket. Belli bu Türkan fark kat. Birçok jişula من یا تکنیک بید راسته شان belki جی او بهنده من از زو مخاکره ناو دا جی مشا کو از در باز بم شولا من تکنیک بید نه تکنیکی دا راسته da şula kaçan baş beke veragi rekata bekiriye yani veri evan tneşe beji babu ava برای منه ava kurmamı منه pes mamı منه ve deri piçek şul nakat çünkü teknik ya yani teknik وقتی نزانه تشتک ورنگیه اوید tam insanın pedakiri nav teknik de şula xwa baş diket. Yani reka vekiri aslında. Ne hem asistanan jî telgirine lali xwa stajyeran telgirine lali xwa. Rekavan jî aslında aynı reka. Çan şula xwa baş biken verengi xweş derbas bin. Çünkü yani تنشي بيتشاك دكيم شولكاي تشان شولكاي تشان باش شولكاي ريكو تبكرية ya mı بيتشاك veren gibi. Az bizim gibi behendi. Az ama belki 10 sala hayvi panzı ruj anna statı da mı? Az verin ama azım bir rastı. Yani salat mi bistan ama veren ki خلاص bir. بله بله. Behendi az bir şey navdamam. آره Bağırına kam hamı gala haşmet gel. آره باش بویه موسا بشن peki de sektöre yani de o scriptwriter o do sinematograferi fikri tu der heneriye beceribini jiber ku gava kesek bejaz de filme çekim peşil gelme der heneriye dest petkine şlutke yani ce heri bir lenç dest petkin evet Derhinleri çi de beji tecniyete usat da hebu antene bu. yani bu hem insanın derhinleri az bejim bu hemiyan gala xoş dihart kat. Tu sas kursiya ketrini biji insanın az hıt xazım anji zinde monitora xoş çaya xoş qahva xoş ve txay eja şula xoş xillas gay hurangi derhinleri az bejim bu insanın piçekti cazip dedi yani hani buvan xoştur dedi. Ben de hem has kendine derhinler ama rastın mıkat yani mfekrak ekber çine büyüm. Çünkü dimen ve ne tiştek cida bu من از نزدیکی سری 17 سالی از نو فوتوغرافی ده همه یعنی من ها فوتوغرافیت کشای به هنده تشتک جدا قط yani فکر ورنگی چه نبی راسته در نتیجه شولک زوره راست یعنی gerek de çند سالان بیا asistan ya تو ورنگی شور که çünkü bu da tecrübe lazım yani او نینه تاتنی چیروکه که های تو هست که کشه در هنری تشته هو رنگی نینه راسته بله yani reka kurt nina der hani aslında saskama bijim reka kurt nina ya من behendine be az ben reka kurt da andreja yani من اودیت خوا ترجیحت خوا göre هندینه که راسته من از هش دیمن کم هش ونیت کم نه هجی و که از نوستات دانه بم ماکینه خوا تلگیرم چم درد کم با fotoğraf فون کشم yani hayatımın jiyanımın piçe jiyava ben dikkat dışta verengi yani script writer'ı ve ki meşhur fikir müdüsü proje verengi xillas kirin yani sermasi az neşim runin mesela avkat şula mı من دو سالان وک پروفسیونل جی من او شغل کرد گل شرکتت مازن جی aslında مشغول کرد گل کمپانیت مازن بله او شغل من نبی محسن کرد سماسیرونیم مثلا diye kamera sermelime bit. Gerek az mercek ama meşgul bim. Yani şula min piçek şey var. Hemü kesi şula ki hay. Ne hemü kes hasket bite derhenir. Paşet neşi mürfeki bu dengi peyda ki.
من فکر bu dehne beni پیدا کرد یا منی yani rastı rekamın ya evrek ne ya من evet نزا از başkam anna nehada şulkam rekamın hiç o derece yani az hiç o 5 salıma az bağırkam biz saldı zazdı ve şulkam o yüzden hiç taze aslında من taze dest bikir az şimdi bejim من taze dest bikir بله دهنه شولک جدا بله دهنه مید باشی تای نه یه تازه نوجیدی بله او بکن بله امجد بله. امجد فیلمت وان کشن yani gerek evce dehneleri dimenem پیدا کردن آره آره. sürekli bir arayacağım. Rasta. Rasta پیدا نکنجی çünkü Çin'de yani galakim آره rasta آره galakim آره. özellikle Kürt yani dehneleri dimenem Kürt az bizim hünçen ve navan şeyin bejin galakime ama وكم دست بکنه در هنران هم چین belki sad navan bejin yani. Çünkü hem kes hasket bite der hener. Ama ev şula verengini ne? Rastı şula komine yani. Her departmana jî görev xwe mühim e. Yani çend şula xwe baş be bu projeyên görev yani hin baş e. Êca tenê derhinê baş bîtin jî têra te naketin bu filmek baş. Bi hindik ya heme nebine derhinê. آره آره. Hem de ez bêjim nebime derhinê. شو هم فیلمین کردین باش دژه تبینه در هنر دیمنه دی Yılmaz Özdil o Mehmet Ali Konar u David Daviye je فیلم داویه Mehmet Ali Konar خلات ستاند تذكر بشكل بحث تجربة خبطة بكردان را بكي در هنرين كردان را Derhinê Kurdan. Piçek zor e bu min. Rastı derhinê Kurd heta ne hemin evê me gel şûlkere که مگال که شولکر مثلا مگال یم اور راسك تقول Yılmaz Özdil Mehmet Ali Konar Rezan Yeşilbaş tüjü kurta film jî te aslında verengi min gel şulker mesela derhinin meyi kurt vaki proje ant keşin piçek bu an dünya piçaydı zor ha çünkü perivan hin belki çına bitin vekir rakhidi çünkü rakhidi şey peyda ketin tüjü kuru yani çavan bejim şin همه جهان پیدا کن مثلا تلگیرن ناو kültür ve turizm bakanlığı telgiritin çıtın jder ve peyda kat verengi beli derheneri bu derheneri kurt verengi derbazna bitin çünkü neşitin verengi peyda ketin dolayısıyla bu an film çekerim piçekti zor zortara yani بله وکی من گلوان شول کرد مثلا نه اصلا راسته در هنر همه karakterek ya yani behendi zaten derheniren ama همه مرفت گلا جدانه همه tarz yani tarziyet vanjı cıdana yani mesela Yılmaz Özdil gala hacet kem ve kez gel şult kem mesela heyecana ve gala belende gerek de hani etici derhnere dimeni gerek de zaten gel ver yani ve prosesi gel ve reva biçe. İcatiyatı geheyavı. Yani همه جاران تiyatı geheye derheneri rastı. Ey mesela Yılmaz Özil hecana ve gala belende ya Mehmet Ali Konarşı veren ya. Az divan da bazım yani webçe veren gibi. Beli az gala kayfaşım kıldım gelban şulkeri rastı. Çünkü mesela mı gel Yılmaz yani Merdin'i şulker, Hizan'ı şulker, gel Mehmet Ali Konar'ın Rehay şulker, Diyarbakır şulker Ahmet gel Rezancı'nın ya yani وکی مگالک آمد شول کرد yani من بدری خوش شول کرد راستی bu من پیچک ورن gibi به هنده از tabii ki keyif خوشم gelman şul kem bim nav nivaka bakçı خدا şul کرد yani bu mu tişte cida bi ve çand sal az İstanbul şul kem rastı piçek jî tiştek taybet bi bu من آمده شول که وانه شول که مردینی هیزان جهك عجيب بيو يعني نو بافريدا مشهور كر يعني عجيب اما جهك يلا خوش بيو يعني تشوي تويدري وغندي تويدري يلا خوش بيو راسه gelman şol kerince hin belki rakip min yani az her roz şol kem nine tabii ki çünkü imkaniyet var jüverenginin yani ama bu tarz yani görek tarzı var akvan bakıbın
همه جی جدا نه راستی تشتک گلا خوشه و بس گل سه چهار در هنری کرد شد که تارزوان همه جی جدا جدا اول تشتک باشه بو سینما کردی جی گلا باشه راسته کیف خوش بیمیا گلا خوش بگو گلوان شد کن راسته گلوان و دری شد کن جی گلا خوش بگو گر رزان جی من محکی فیلم کشا بلی از yani نوع فیلمی از بیشم orijinali اول بود The Flying Meatballs ما کنگی کشابی 4 سال برای نه همه کشابی مثلا از 4 هفتیان گل پرپ تایم چند بی 5 هفته 6 هفته از آمدی بیم yani نیوکا با yani نیوکا کلانین دیاربکر kamera sermeleme bir bu من tiştek galat yani tişte taybata yani çam bizim gel derheneriş der ve anji gel derheneri Türk tneşi be bebine yani nahin Diyarbakır filmler ne keşim nahin acölemek nahin avani rastı behendi bunun dünya ek cida gelvan şud gelin rast ne hemen düsü dünya dünya ek min gelvanam dünya ek min gel Türkana dünya ek min gel yet insanet nav işte Amerika'yı İngilizce, anca Fransızca. Dünya min ya cida avaya. Az gala keyif hoşum ku gel derhnerit kur şov kem rastı. Çünkü eva tene bu projeyi jine yani bu sinemaya kurdici az gala keyif hoş. Ben mekke az şum navan şulanda navan proje anda şov kem rastı piçek jixla baş histikim. Gelvan şov kem, vandaran şov kem. Na ama dev çolemek wow. چه فرق و جداهی هیا گرده شول کرنا گل ترکان آنج گل بیانیان از بیشم چانه تشتک چان فرق چانه های وکی از گل ترکان شد کم آنج گل بیانیان وکی تن یعنی تشتک چانیه تن نو فابریک های داشت شد که راسته پیچه وکی هنده چان ام هنده کمرشلان تلویزیونی زندانی بینن işte fabrika arabane hay makine ve araban parçet araban hamyon dinit lekbet kat falan filan. Tişet ve rengi tay sınat setet profesyonel hamı ve rengine ve ki fabrika yani şolkerji ve rengine karker hamı ve rengine ve ki audiyet fabrika rost. Böyle şölet ma ve ki am az çım ve ki de no proje kurt şulke de dü çiroke ki dotçu. Yani veri çiroke hay piçek. Çünkü hiç de خراب نبیه yani sistem nehat ya mesela piçek eve ya sistem bu proje خلاص گرنه و آنجی işte dahında parayı hay tiyatro görevi para biçe هنده جرانت تجد تشتان گوهرن بو para. هنده جران مثلا تا para çinine de هنده سین آن sahnen نو projeyi da tabii aslında evvel şula sistematik yani sistem eve ya mesela işte producer tet işte hende parayı hay tüne şey hep gay beşte derhunere ne no sistemi de proje hurangi tene çeken ama rahime heşta sisteme güverengi çinine behendeci derhine piçek diu çiro kontasın vakit psiyaramı ki evet işte xarab an başa rası başa yani e, duverengi şey filmet baş kişi rası çünkü tane derdi tav çirok ya دردی تمرین نکنه از ایرا چند پارازیده کم آنجی وانه نکشم وانه مثلا ناو سناریوی دا جی پاویجم کنه دی چند para bu filmi 1 minut falan şey turan de hesap ki rastı. Projeji aynı nominitin yani. Vakit taze ta dest bir kere proje çağın bir vakit خلاص kere çağın bir. Aslında böyle derhine korteş ev derde çimine. Çünkü zaten para vakiyeme. Daha önceki hem nine yani. Varangi dest bir kere rastı. Fark bir çekeme. Zaten ev farkı aslında sistemi görünetin. Yani şulkernata gel yani aynı nine bak İstanbul. Çünkü bir kere Harun ve Harunca aynı nine yani. Ya Diyarbakır آمده شول kere filma razan. Ya Ömer rızkak verengi hoştu خور همه ekip yani şok ببیا yani
رزقك ورنگی خوشت خورن جان İstanbul ناوستان da tiştek ورنگ yani tabii ki xarını hay ama yani belki nav fabrika da xarını baş nine yani gel ناوستان da rası xarını gel xarab et endüstriya çünkü xarını erzan da bete der yani çünkü işte sistemci bir çek yani nav hep bir kapitalizm ama yani dasım ele çinayet yani Belli noktadan da hiç devani ne yani. Yani در هنری کرد گله هستیارن پروژه آن جو برنگی در باست کن به هند فیلمی توان از بیشم باشترن yani vakit özünde hende projeyi nav sistemi çekerim. Du farkı bine aslında. Bir çeşi var. Ama az gala keyif başım ku gelvan şulken. Hem بله caran ne car car yani. Çünkü hende caran tınav kutuna nasıl insanan xirab jete hende caran خانوادات بینه yani ama hatta ne az Audi nebim hiç de peşeman nebim yani az gala keyif kaç bim ku gelvan şulken bime yani van deran şulkerin veki benderi mala hoş şulkerin bumun aynı yani evci hissek baş bir yani بله یعنی چونکه تو جه لوی داره چیروکا خود بینه داویا داوی آلیه دی تو بحثا مکانیک بونت کی راستی جب تو پارچه کی و مکانیزمایی لوی داره تو parçayı ki ve çiroke. Ev çirok jiyata yaş. Ber kiş ber veje. Tu hazdike. tabii ki ya zaten Çirokan bu ne şey Evet. Ya bırak evnine mesela TV isyan kişi yani deterjan anji xarın ve xarın tamam em filman jit kişin mesela projeyi Netflix jî min şul kere an platformu diter jî ama ev jî dîsa ticariye yani bu para yani rastı ama yani mesela Kurdan piçek evnine ev tişte gala başa yani du hisset xwe da çin heşta çünkü hiç de xirab nebiye rastı. Veki salı pence anji sat projen xilasken aha hangi di xirabît rastı. Berî nehene. Tiştê xweş e çîroka min jî rast e bi hende ez zû fam dikim. Nê derhinêrê Kurd veku sahnekî bu min dibêjin em di navê sahnê de mesela gel kamerayı tiştek ku rengî dikin. Tiya mesela ronahî tiya hû rengî bîtin. An pê kamerayı tiya tiştek hû rengî bikin. Ez zû van fam dikim çünkü çîroka min e. Mesela ez zanim ez pê kamerayı ez ê çikem an jî ez çi nakim. Belê vekî tu çîrokê fam nake yani ez bêjim tu ji filmê teyverengî zêndeyî belê tu neşê xwe kiyan nav da nê ev jî piçek ji vê derê tê kamera û gel çîrok qipiyaya behende ama ez van çîrokan heme çîrokît min in me piçikatiya xwe jî ev çîrok hemû dîtinim ez van hemûyan zanim behendê jî bu min zor nahêtin ku fam bikim yani ez zû fam dikim derhinê Kurd piçek behende heskan ez bêjim gelmiş bikim ez zanimê ku ev derhinê heska çi ketin ez vê jî zanimê çünkü ev jî piçek li ber çîrokiye yani ben de tabii ki bunun piçey değil rasta jî. Ez nav rastı da şu bikim. Tişte rasta yani. Tişte rast kişi. Çünkü tu zanı jî te bera hingî te ew ê dîte. Te yê dîte, te yê gulê bû. An jî te nedîte bî jî beroyê te yê dîte. Ez tenê tiştê yani bu çîrokît nexweş nabêjim. Bu heme tişt yani. Kenya me jî cida yani. Ez wê Kenya jî zanim. Ka insanê tu vê derê bu çıt kenin a bu çi nakenin. Yani mesele piçek te jiyana wê derê dizane, te çîrokît wê derê dizane. Ben de vê derê şokirim bu min gela yani qet zor nîne rastı. Ez verê vekî gundê xwe me bû sê çar mehan ez ê çûme gundê xwe. Be derê mala xwe çawa xwe vedixwam semara min kelît. Bu me piçek verengiye. Bi hendê rastî ez hende caran yani programa min gele tekel kete jî bît yani ez heko projeyek wê derê hatı ez piçek yani hassas nêzik dime ve meselê. Yani bu min çünkü bu min jî tişte cida ye yani. بحث خوشیه نه اندستری بوینه کر راستی جبال خوشیه هیا هگرم بخوازم ببین اندستری çünkü yan davi evci edil dünyayı da sektöre ki mazına gerek perel ve dere dizibere. Yani heger me pere hebe u me sistemek hebe
ام تشينا اندستريا كي بوخابا بكنانجي تو چاوت بین یعنی که ماسیا کم جبری وان تشتان هيا. Bence kema, ama ki tişta keması nina. Yani endüstri bu çi haya, az bu tabijim. Ne hatta tıp patronu, tamam. Ne hatta fabrikayı tay. Tu çıt fırışı, tu gofret et fırışı. Ne نوت جت حسكي بفروشه حسكي انسان و گفرت بزانم کرن جفتش para گرم yani mesela ve endüstri piçay jiltiş rengi bele hakikaten çı der çine bitin kota yani ta gofret çinine ta fabrika gofret anjı çinine anjı fabrika deterjan çinine hem de çıl endüstri yani dolayısıyla endüstri buma lazım jinin arası çünkü yani endüstri piçek jeve ya. Endüstri rahi TV'si ana yani TV commercial ana filmit çağın bejim filmit tane bu paraya yani az bu filmit festival ana bejim filmit festival artos piçek dünya ekcida endüstri evet filmit men televizyon ondan binen anji platform onda endüstri eve bu çu ev proje tine keşandın bu para yani Amazon jî Netflix jî nabêjin babo em fîlmek werengî xweş kêşin bila insanê me fîlmek xweş bibînîtin bi hendê nakêşin kanê em de pê vê projeyê çend para helgirin an jî çend para xirgev ev ye yani ticaret rastî yani ev ye ama bi hendê lazim neket me endüstriyek hebîtin mesela me tije çîrokê tay em şin fîlmam kêşin ama tiştek ku rengî ye hay endüstrî disiplînê hay tiştê xirab verê pêle tiştê baş tişê pelgere rastê sinemaya Kurd jî şêt web ketin mesela gerek nîne bîte endüstrî zaten zehmet jî bîte endüstrî çünkü endüstrî tiştek cida ye yani te union sendikayı hay heme organizasyona te cida ye yani dolayısıyla piçe zehmet jî ama gerek ne jî tu bî endüstrî belê tişê projeyê xwe pêv disiplîna û endüstriyê xilas kir ev ji çi ye di şêw asîstanan hûrekê insanan hûrekê ka vê şûlê ev şûle çawan tê te çêkirin dinyayê da ne ku tenê nav Tirkan da dinyayê da ev şûle çawan tê te çêkirin di şê yani mesela car car Merdinê Wanê Amedê asîstan tê nelalê me em jî rastî piçek jî alîkariya wan bin yani heta niha çend asistanê min niha êdî fokus pulurun an jî Steadicam lalê Steadicamê şûl dikin ne mesela tu ji ciwanê tevbêrê hatine wê şûlê dikin tu şê mesela wan gazike projeyê xwe ev jî wêrê hatine ev ji wan çîrokan zanin دلشاد gelek spas bo bersiventa û sohbeta te min gelekî sûd jê wergirt. Ez zanim bo guhdarên me ji dê gelekî baş be û jî tê gelek jê hez bikin û hevî dikin bo te jî baş bûyî be em gelek dengê te nebihîsin derûdaran û tu evende karî serkevtî dikî bi rastî min gelek xwest ez bi te re podcastekê çêkim lewma gelek spas dikim ku tu te qebûl jî kir هەگەر دوو تشتێکی بخوازی لێ زێدە بکی ئەم گۆداریەتە بکەن. Baskim sem ya ez gelek baş bim rastı bu ve fikra podcast jî gele baş bî bu min piçek jî fikrek cida jî hate bî bi hendê ez gelek baş bim gotinên min jî çirî newil ez bêjim ku te çi pirskî çi nebît ya min jî xilas spas dikim هەر هەبی و مالەتاڤە خەیش بە هەبە. te çaw zor spas